Right, Mandeva. Anje selibuyile bomama. Ngapha besilabo mama ngakho. Bayi5 abasebenzile kuTesla. Lapha ingalo, lapha bayi4. Bayi4. Kule 5 esingene. All right. Mangwenya lo Manyathi. Umanyati ukhona. Lo Manyathi. Ulokuzeni lo Magumede. Umagumede ufonile lo lokuzeni uMampala ufonile umbhale lapha number 4 bhala la. Okay, number 4. Umanyathi la uyabuya lapha. Yathi ngesigabeni. Hayi, lwana mina umhlangana ngiyena. Hayi mama, anti ngumama. Umanyathi uphi? Umanyathi lo esigabeni lapha. Anti ngumama. Wemfuleni. Ye. Hayi ngwesikhojo. Ngwesikhojo. Omfitshane. Ubesimbi ngumfuleni lwana sizwanani Ufazi kalizwe. Hayi lwana ngimfuni shemu. Phela ngifuna ngcono ngangena umhlangano. Ngangcono ngangena umhlangano wangibona sele. Umfazi kalokhuzeni ka Tombani ka uTombani umdluli. Ye. Umfazi kamdluli usebuyile. Hayi kakafiki ngizona. Ngapha sizothola kule 5 la. Sizothola kwafaka imessage. 6 anti 6 7 8 9 just le 9. But ngono sithi sivele abantu singene sibambe imithi ka1 abantu bakhuleke laba abanye bazasithola sesiphakathi bona the best isikhathi esihambe kanti mama lokho lingazwana lo hayi asizwanani vela ngimfuni la njengoba la umhlangano wakhona ngingeni ngangona ukuthi mina ngilesicelo lapho ngicela ukuthi ngiqale ke nje icela kubaba ukuthi kule mhlangano ukuthi ngiyamvumela umboza mvumela mbasoza mvumela ukuthi kule ngizongena umhlangano ubaba umkakho lo umkami njoba nasisanda ukulotsholwa nje khathesi kodwa kodwa into yabo mama kodwa la manje vele la unasile nje into ongazimeme esikhulumeni kathi ungumama yini kathi kwangaphi la manje vele ungumama yini kathi hayi kasomama kodwa kanti lami kumele ngiyocela ukulotsholwa ngiyelokhuze ngembuzi eyodwa ehlanya ihambisa idla amasepa abantu sumemezulumize imbuzi eyodwa mahlalela wena uyibone njani imbuzi yankulu idla amasepa abantu izakamisa ekhuluma thina sikhuluma mina ngilotsholwe ngembuzi mina imbuzi iluhlanya mahlalelo yawukathi lokho into eqhakathekile ukuthi wena ube khona emhlanganweni wena nxa ukuthi umuntu wayenzo njalo manje hayi kodwa ungaziwa mfaka ihlazo ebantwini ukuthi ngilotsholwe ngembuzi eyodwa kathi kwakhishwa imbuzi engekho esigabeni mahlalelo wawungekho wena phela ngilotsholwa mina wawungekho ngilotsholwa songakukhuluma into ongazaziyo ungakhuluma into ongazaziyo umfaka abantu nje umfaka hayi mahlalelo brown lesibwezi echitha amanzi izolo vela kunambuzi engadiseka kodwa mina kangilotsholwanga ngembuzi ukhona wena ngilotsholwa ngembuzi mina hayi mahlalela lokho yona le echitha amanzi hayi indaba ukhipha isithunzi phambi kwabanye omama hayi kukhuluma nje mama umhlangano nastrength ungasitshela ukuthi hey mina ngalotsholwa ngathi ushayile abanye abantu abalotsholwanga songathi uyashayina ilokhu ngokwami phela mina ngikhulumela kwelami icele hayi umkakho kade nathi uzwile la ukuthi namhlanje kulomhlangano wabomama uzwile kodwa kumele ngivumele phela ukuthi kodwa phela abantu bakhuluma hey mina ngalotsholwa ngathi uthola siyashayinela hayi kangishayini kodwa ngikhuluma into eyenzakalayo uthola khona apho ngakabuyeli hayi ngizamchasisela phala bakhona phala alright nambijana Banambijana ngicela ibisele izithupa zenu ngoba ngale kuthiwa kuyafuneka konke lezi hayi ngoba nini libhala mina ngisake ngigijimele ngekhaya umtshele ke lo hayi ngizamtshela khona la hawu kade emhlanganweni kuyavalwa ukuthi ungena abantu abangaka isikhathi setshenzwa ngesikhathi kambe semuntu efuna ukuyishayina ngembuzi kuyini okumangalisayo shiwo ngokulotsholwa kwakhe imbuzi edlisepha zabantu sokuyitek ulotsholwa khona kwayizolo khona ngembuzi edlisepha zabantu